fogole xaye koy i ngar ka fa nuun no émission fa andoona yee xëja a mosa reef meen ndaa koy ka i mbud no ngoolum te ref o ngool avril te refe o ngool avril ngene koy ke i mbugna mbaxtaanit no ngool ngene jeg'u o ngool avril 1867 yaaga mbetna mbino ngoor a jeg'u xaye koy i mbugo ngar fa nuun no mbetna mbino ngoor neta moƴna yaajit fo o ndiko nge andoona yee i njangaan teen fo ke i layeena teen i ngidma koy xa professeur axe andoona yee den mbaru in took a njangna in o nan nena Fata Ndiaye Gandiaye o nan nena Birane Ba a geno Jaxaaw fo maak lakas we i yoonta fop in way njoka den a njal a paax na kene ke xaye koy andaame balaam roka no émission ne yegino fogole ye nanaam kira ɗomatwayo nananom a paax te refe o radio le ligne ne ka ɗomo rokel nanga fiya émission bo wiin we ngooyta daal wena ngooyta to ne ndawa ka may leya den koye kene refe dara ligne na fiqna yo rek nda refe dara i refe me mi ɗome daaw xa'a yaam numéro nen ngooyta refe numéro nen radio le yo ligne koy ka fadna wiin xarɓaxay xarɓeen ndik xarɓeen tadik a mbugangaan ndukandoor no ligne leng kut lele tiye ka yaaca jafeñ keñe yo rek nda i nga a yéene fe i nga a tamale ndamna émission ne yit fo ne no mbugtuna i nene yo o kiin ka buga ke te refna yaam oxu watin na meen ke reɗoona faak ref katiro meen i ne waagan ma leyit bota leer ten refu ye oxu wolna tok of xana jeg wa o xamtel kon koy ke i njegna ta mos ten ref cosaan in fat i ndokwan émission ne xaye koy te ref mbetna mbino ngoor te ref émission na andoona yee de a jega solo a maya ke o kiin a waagna xotit teen na cang adna xan i ndok teen ndaa kam bug no wetil rek te refe mbog faap de xan no nga'in no waxtaan le xan no nan teen mbog faap ke ta ɗaxoogna faak yaam koy naak a buganga xuuɗ ka fe'a no siir fambe a buganga xuuɗ ka fe'a no siir mbaal a buganga xuuɗ ka fe'a no siir ndaa xa siir axe a ɓiranga ba ngum naak cundung a widaan koɓale refe no siir o leŋ kaaga woore mbaal neen fambe neen o rokanga no siir tiga waaga ko ñako soɓ mayam ko ref kam no fogof da ndef naak nena wo a ndef pambe nena wo a ndef paal nena wo o fokat teen jego kaynaako xaana yetwang o kaynaako xeene gayang rooga yaar nang kene o foga jirña o kiin kam no fogum a siwtu i kene mbetna mbino ngoor a jangnita ke ta jangnita maya koy ndaa kene foga teen to yit mene o andit ka ye o leŋ jege xooxum xa'a o leŋ jege xooxum o kiin ko jeg kene wiin we njeg kana na wo ke jegoona waaga lay teen yaam wo jegun ndaa koy jegiro fopof yaam ka jeg na sime oona a jeg no ɗeen na fogoona o fog to no simangol a jeg kaate njegna no simangol le to o fog teen kon jegino wosoom o fog to na ɗeen a jeg kaate njegna no ɗeen ne kon jegino wosoom kon kene taxum laya nuune o kiin jege xooxum lelo koy nante xana lay mi jeg xooxes i ndaa ñako ando rek ndaa o leŋ jege xooxum i xalal fe jegoona sax a may jegino wosoom i tig taxu rooga doxnongo ten a wara jeg na ñaƴnitanoona histoire kene i mbi'a no radio le kene soom i njofnuwu ten nan nena me a supta ñaaƴooɗ i a ande kam ndimelo mbiñ ka mbogelo mbiñ a njeg fop a njeg fog faap a njeg fog yaay a njeg histoire a njeg cosaan na de mbarna ndam a ñoowan kon koy fogole andame i ngar ka fa nuun ndok fa nuun koy no émission ne taxna i ngar xaye te ref mbetna mbino ngoor mbetna mbino ngoor koy o leyangaan xano lay mbino ngoor ma refu mbino ngoor oxe refa ndeer tag jam fo marud maaga tolwa yaam saate fa refate ndiiki a pecaɓo refatuma kon koy ndeer tag jam daal fo marud o nanga liiɓa mbino ngoor liiɓeen mene
andame a ngasala moom fogime a refata maaga nda plus précisément koy a ngasala da leya ngasale Jam Sarr ngasalaga dal andame point de repère fa jeg no solo yo nome kene jegit ina nda kene ita jega a nasoɓu meen o ma sinig Coumba Ndoffene fa maak tena soɓu meen yaga ten refu o maada sinig o mbeto ngene an fi'un Lat Dior ten fi'un fenu nananan refna héros national ten fi'un a yonin fa an a yonin fo weto yonit ina rek yeta a gadayta Kajoor a reef mene ba suur Saalum nda yit koy a jega wiin ma ba wata yonit na o nan nena Gumba Gueye o nan Abdoulaye Oulimatu wene de i nana ye a mbog a yone we yoon ina fa Lat Dior no mbeto nge nda koy a sinig fat nu ande o mbet moom refe guleet mbino ngoor o mbeta jega Njongolor xaƴa ka histoire maye ke ta leyan ken taxu wiin we ndamiran o mbeta jega mene o Sangaye xaƴa ka histoire maye ke ta netonon kene taxu nda mbet ne mbino ngoor koy ka falak to ke falak na ten wiin we moƴa ndam nda koy o mbet de a miña jega a sinig nda koy roga fi'a yit mu o mbete jegit na wa mbet na njeg keta na da mbugna to a sinig yit xan roga suta den taga no na moƴna mosit kon koy ban ndame kene guleto men kene a miña jega a sinig nda koy ke refna ten refu ye ke wiin we mban an ten to ta leer ten refu ye wena mbiyan de l'islam a ngoytuwa nda kam foge xaƴa ka yoqto an ke alquran a layna no jihad do nanga no fiya fo waranona fi'it fo ne waranona fi'it kam foge ka yoqto leer fo yit a ñaaƴ no ɗale andona ye fo o ñowoɗole tuleer Hamad sallallahu alayhi wa sallam a ñowogna kaga yit kam foge ka yoqto leer a den yam a soɓanga ye ko ref no lang no julit ko rafda impôt fe o rafda ten ref da saqanong sécurité o yam no lang den refo nen siriñ we yit nen o siriñ oxu refna no lang no cedo ko rafda impôt fe na tax ka da mbaag ngo njang en charge no sécurité kon kene retanga no soɓin ma retma no soɓin maaga nda koy o kiino xe fogim fo ten diine ware ref preuve fa taxna o dala tokum kene refe l'islam kon me mbi'oguna moom xaƴa lakas a mbi'ogu nda mbi'e tig l'islam kene moom andame bugamit wiin we antinoyo nene andame yala tere ke leyanga ten ta moƴo leer kon koy mbet na mbino ngoor o xeexene nda mbet na mbino ngoor i mbaag ke mbola mbol lay ten to i leye ke andona ye ten refu cause fe ten ref ke atuna i arrière anga ndak waciñ koɗu yam ke na tax ka wena nalgilwa ina mbaago an ye Lat Dior a ñoxorena a ñoxale Loro le 12 janvier 1864 ñoxala ka ɗom uno ten lool ta ñak ten goor mayu ta ande doole de mayate to Kajoor fene worate ta yokorata men wena yifanana layne a tewo fi ne maam ke o mbiyogna yam mene de oxu mosna jeg men ka ɗomonga wala oxu mosna ref men no insécurité a sinig o reta nda yit fole jaɓ o gara sinig fole jaɓ o gara sinig ka jeg nata laqandanit na pour a refo xa jaɓeer na gara sinig kaga taxu le 20 janvier le 12 janvier faga ye ñoxale fagna rek ka gara rok mena layel Fa'ol yeta rokna Fa'ol a ref maaga bo le 20 janvier 1864 maaga koy ten ce Yacine Ngone Degen Fall fe andona ye ten ka signé u accord fo o tubaab oxe o yoon to oxe daal a refu yeta nan na ye Lat Dior a roka Fa'ol ta lay wiinu me mbidanamo ten da mbidan ba soɓin teen mexe mana layel teen mexe ya to suɓuna maaga xa bala yipunoyo a ñoxor fo ten a sutin ya ta sutunayo ta reta jaɓno Kajoor mata gen na gen
ya ye waga yegna ye Lat Joor oxe meen dane tangu ɓatino tubaab xa leyne Lat Joor oxe meen yeta and naye tubaab oxe yega ye oxe meen to oxe wajanan te soogo jaɓo inoor maaga koy a gara sinig kon koy anda ye ko nana wiin we leye rek Lat Joor ka inoor na ñoxala loro a gara sinig xa'a a reta fa ol mbadniran teerwiran noyo ga sutin fa xa bal ta inoor maaga a ret Kajoor fa ta genna waga ndalniran non seulement nda kane ta ngoɓa tikin fo tubaab oxe yeta ne tubaab xana soɓin meen to a soɓangan meen a pang ke te yoqina ta soogo gara sinig yata gara a sinigo yoone ten soom yata gara a yoona fo o ndokoorum Alboury a yoona fa Demba War a yoona fa Bounama Dior a yoona fo wiin lakas mboolo ndeeɗu yaada ngarna a sinigit Coumba Ndoffene fa maaka soɓuyo meen ke refna cosaan a sinig koy ta ref ke maak we ngaƴ'ina meen na Massa Waly bo na Coumba Ndoffene fa maak fe da soɓna meen ten refu ye mu kina inoor na a garanga a sinig ka dal neel donte ndalin na koy ku refna wa jeg teen nda ka i ndal nang nu gartona i ndal nong ku gartona yo i ndal nong soxla fu jegoona yo xan i ndal nong fo nu gartona rek wo ando o garit nu refna rek ka i ndal nang ngeenu no soxla of kene i mos moso mbiya Lat Joor a gar i ndako mbi kaaga to i mbaag anu ñako mbi koy yaam ka jeg faley fa ta soɓna meen fo nanoor na ta soɓna meen nanoor naga inoor na ñoxala jeg ina loga ndeem ndeer in fudba we ta refe ka i signer u accord leye koy in daal ba i ñoxorat yaam duba we ka i ndamir fa den a cafaɗak no accord ke mene koy ka i signer u ye signer accord de paix i mbi u accord de paix koy o kiino xe waagiro jeg fo ten jam so bugo jeg jam fo o pañum kene fop no accord de paix ke fogu accord de paix fe ten enrôler u kene fop ta refe oxu dawarat na fa a sinig o retangan duba wa moof kiro maaga oxu dawirna fa sinig o retangan duba wa moof kiro ma ndimle kirang ndamit kirang a sinig it oxu dawirna fo duba we o garanga mene i mbadin kirang i ndalin kirang i ndamit kirang kene reɗ'u meen kon anda ye égalité yo égal dignité garna mana dalin kane garna mene dalin kane nena in ne nduɓa wa Lat Joor a gar ke reɗ'ina meen ten refu ye Lat Joor a gara nge leyne a in de ke soɓona meen taxu i mbeerango ndalin mene nda retti o mbiña lakas nda i mbiye kene Coumba Ndoffene fa maak ka dal nin a fi no ɓiy yaam ke tax nam leynge ka fi no ɓiy ka dal nin ba pare so koy ta yoona fo o ndokoorum Sémou Maak yaam Sémou Maak Selbe Ñaadir mun Selbe Ñaadir fa Coumba Ndoffene fa maak den bog fa faya ta ref o ndokoorum direct ta yoona fo ten kon anda ye o ɓeemo oxe na yoona fo o ndokoorof kay o ɓeefo nene reftu meen a refit meen nene a refit meen nene a refit meen nene bo a jega ka da mbi'oogna mene a sinig den fa Sémou yoonoogun yaam leeg-leeg den ɓostu a ndok fa ol a ngot maaga xalal no wiin den koy ne da nga'ta no histoire fo ne i nga'tata na jamono in fene ka jeg nguutatir yaam den ka ndame ke refna fa ol xalal deno Birima Fatma Thioub kaga dam'u den ka dame xalal fu refna fa ol xalal mo a jegata droit kaga tax uta inoora mene a reta xota kalal ke den Lat Joor o neen nda Lat Joor koy neta fi'tooguna ka ret bo ta bugo at problème lakas ke ten refu ye teeñ fe refna fa ol andoona ye o masinig daawre fo ten dara kene ka ret ba bugo yaqandeer in yaam ka ret bo we ngenna fa ol mbuge ngara ndal took a sinig to xena xota xalal ke den a sinig a inoora kon i tooñe koy nda ka i ndef fo oxa na tooña oxe na tooña koy o saqangan no mbinof to refe o ɓiyo nge rime o doona ndax o kenar oxa na ñaaƴa ba yen meen rek a xana ɗom o ɓon wel koy kene taxu koy
conseil cour royal we ndeerna maat ne Sénégal moo fa mbaxtaan a lay Lat Joor fene defat i sutin yaam in way nqenana ndeerum fo toubab oxe ƴutafule nda oxe buga yaq ndeer in fa fa'ool to ndeer in fa fa'ool koy ka ref saate leŋ koy leŋ kut i ndefu fa'ool seereer ngenuma i ngen mene ndef seereer mbogo fogo leŋ ke naruna yaq koy ne fuudel kaga taxu Lat Joor a sutel leeg-leeg sax o nano xa leye Coumba Ndofen fa maak a sutin xa'a Coumba Ndofen fa maak sute Lat Joor conseiller fe den conseiller u ye fat i sutin o maad bala ta xota décision ka waxtana fo we ta warna waxtanit refe ye ka fola fo rek a leye nangam de xa'a ne refa nene o maad bala ta xota décision xana waxtaan fo we ndeeruna we ndeeruna a foga teen Jaraaf fa maak a foga teen Bisik a foga teen Farba fa maak wene daal bo o maada leya tig bala ta janga décision xana ley fo wene fo lakas ye andoona yee Lat Joor a sute koy tiye ka ɗomin lool a fi'in ɗom xeeñ kam fa waagiran o digérer ta dame daal ka i ngeefin yaam ke taxna ta dame ka i ngeefin ka jege damel fa mosna gar mene sutel kaga jege damel fa mosna inoor Kajoor a gar mene a sutel mose jeg jege teeñ fa mosna inoor fa'ool a gar mene a sutel mose jeg jege lawax fa mosna inoor ndeer Kajoor fa fa'ool a gar mene sutel kaga mose jeg nda koy no tene eet jegit kaga tax taga a xooxum no tiye lakas it a waagano tax xaƴa neta sima ndena faal taxu boog yaam damel moom faala simel teeñ ke mbalak na men faala simeloyo teeñ eetaan ka koy seereer a ndefoogu ken taxu o ga'a teen Juuf ga'a teen Fay a ndefooga sax Mandeng ken taxu o ga'a teen Maroon nda koy kene daal a taxa ta fooge daal xaƴa wene daal ga ngeefin yaam neta simena xaƴa ke taxna da mbi'an oxu mosna ga da mbi'anong tedanga nda ta gar ta sutel kene daal andame ɗom xeeñ a fi'in bo sax a jega teen ka andoona yee sax andame a moƴa teen o fog yaam koy a soɓanga ye a ñox soom tax i sutin xa'a koy refe saɗara ñox taxu i sutin de yaam ye i mbadin na men a Birima Fatma Cubu kat a saqale i saq ina men a Birima ata a ñoxo njo poosin ga no moy ngon ten xa tax i mbiyarina na Lat Joor kaga yo waaga fog no ke taxna ta fooge ka xeefel kene a waaga tax ta fooge ka xeefel ɗom xeeñ lene ta jeg na koy a taxa daal ta dam no yiifu me fok ta raf din win kene daal fok ta raf din win yaam ɗomo la andoona yee daal waagirano retit kaga taxu bo yaata reta no ke da mbitanduna ta retna ba sutwa jaxaaw ka a gestuwa Demba War a leyne tokores de ka xeefaam nda koy xam layong misal leŋ ta leyne misal xa ta leyne o layɓe fo ndaxar an xupu ta leyne ndaxar de xupu o layɓe kono a jaɓange Coumba Ndofen fa maak xupun ten xupun doole fuuf yaam tig taxu ta jaɓ no wiid no ten kaga taxu ta leyne ndaxar fo o layɓe an xupu ta leyne ndaxar xupu da leyne a ndamranga an na yen ka ta leyne ndaxar ne ta leyne Coumba Ndofen fa maak xam maafin a ley pises nene sax ni'tanum malaw koy ndax ka ndef ndik ndax ka ndefoyo malaw ɗik ndax nam nda malaw fene de pisum naga ta saq ina a kooma ni un malaw yaam ande malaw ten refo layɓe kaga taxu ta xot pisum ne a ni in malaw yaame xana maafa Coumba Ndofen yaam ten ref ndaxar ne ten refo layɓe xe ta fi naga a ret Saloum a soɓ maaga a Maba Jaxu yene Maba Jaxu xemeen nda koy mene ka jara leeran ne refna mene ten refu ye Maba Jaxu garna Saloum yaga sax de
kumando en famak do fule yaga Ama Diouf ñilan ten ref no matne deti koy Ama Diouf ñilan ref no matne bo kumando fen famak a gar a dodel 1853 bo i ndok no 1867 Maba Diakhou ref mene Saloum kumando en famak a ref mene a sinig andona ye frontière som roku ndeer in to i mose ñimatir i mose ndawir i mose ñoxor o kiino kiin oxe refa no ke ta refna Maba Diakhou xa Saloum a saq matum a ñaaƴ nan in i ndefa sinig saq maat in ñaaƴ nan ta ref no tigum i ndef no tig ino kiino kiin a dama xoxom kene ten reedu meen yaam nun fop koy nu nana na beta ndaxe El Hadj Omar Foutiou Tall a gara a sinig ba a jeg me ñaal tadik nda koy affaire l'islam ɓisid iran meen ya ta reta ta lamtel a leye wene jiko islam ma saqanoyo leng sooma mbi'eeru njul ngoore nda jiko l'islam tena saqoyo bota mot ya ta retna denkwa Maba Diakhou a lay ane a sinig de l'islam refa fulena den nda l'islam fe xana gar i layirane reti ɓisa den l'islam da a ka layne wene den ndoka fulena l'islam nda jikko islam a saqoyo nda koy l'islam den xana gar i nda me a lamit angan bota leer xana moƴno leeran nda koy ka a ref ka andona yit ke dal ina in ten yaacu dala Maba Diakhou ten yaac no dal ke tax ina i suta Lat Dior ten Lat Dior a fi'u yeta retna mana Nioro yaam a lay angane maxey reta betik sereer we de xana lay ne xa taxun a layangane pour l'islam xana lay ne xa'a wene l'islam den xana gar nda koy comme ya tay gara mene yekran Maba yo jege ten pexey Maba jege pexey fe ten refu ye o kiino xe xesit na no mbindof a ref no kilifteefof ku ta fi'nan koɓale kay wax deg a gat no mbindof kay wona gadu kan nda refe ye ka ta bugna yo refe ye ka ta yoon na yo xa'a refe kene de kene yo fat wiin we nantin nene i leye kene a jega yit koy wa layna lakas i fat nu ndame yit a jega wa layna lakas yaam xan nu nanoyo lakas koy ka refeer na kene i ya andoona ye kene jega Lat Dior fuuxuma moftu nda koy oxe ɗeeta pexey rek nda a jega lakas ka layena ten ka waro laɓatindel a paax ba leer yaam leeg-leeg o nanda laye ka Lat Dior a ci no maxanda iyo maxanda le tiga xewatanga nang rokwan Coumba Ndoffene famak a ref o maada sinig o maxanda la ta rokwa xana inoor no sax jan kene fogame wena leyan ande yo mat de wene leye ga coox uno manto yeq Coumba Ndoffene famak ande manto yo Coumba Ndoffene famak a ref yaga manto xewen saxle de saxle sinig yaga manto xew yaga mat refu meen manto tig do tubabo i kon koy kene fop wena leyan ga njaganda rek nda o maada sinig o maxana took xoox no kelwar o maxanda laga xat kenu sax jan kama sinig sax meta xat ka ka ɗeeta xindel ni atirong koy ta inooro biño lakas kon koy wiin we fada anta tiye nene jega yit wa layna ye Coumba Ndoffene famak ka simnina a yoɗ nine e kene ref Lat Dior kaga yo bo ndik ref te naga de o kiin kay ona fiya kene xeƴa ka refa oxa o masirta bog mba ta ref o ndanof mba ta ref oxa o ŋasta nda kel fa andona ye damel a gara soɓiid o masinig ta simnana bipan kene foge no ngiin mbaax foge no waago kenar de o kiino xe ñaaƴna
ay nor no saaxa gar bo no saaxof a ñaƴ ba soɓongo moof waaye xaaga moof kino bipan koy wax deg o naranga no bip kay te o sutin jaf leng rek kenar ne toroxandel seereer ande kene wene lay it ka bug no sut kaga tax uta lene ci amo ci geeno xewo ci amo ci geeno xewo i ndetanga kam histoire fe bota leer xan no an kene nama saxtu yaam no rew we Lat Joor a xotit na mene a ɓisa den Nioro o tew kumondoen fa maak ka fog teen to yaate ɓisuna ten a fi'u o tew kon koy a jega nga oxa yif ma re na no tew no keno wala no cigel no kenom kay histoire a leranan kaga lera ndik koy andoona ye Lat Joor a fada ba moof Lat Joor koy a anda ye a cuñungo mat fakke ma maada refeerna mukk a cuncung kay mu nanuna den o maad oxaama o maad ref ke ma cuncunga ndefeerna a cuncung ndef ke ma maada refeerna ye andoona ye Lat Joor a reta mena layel Nioro ba moof yene ten fo xooxum joxoora te fo tubaab axe kon waaga te jikit kidi a buganga jik kidi no anglais ke rek a waag ret te ref Gambie nda mene moom waaga te jikit men dara waaw waaga te jikit mene dara yaam yaqooranga fo tubaab mene waaga tiro jeg men dara kaga tax u koy ta commander kidi a commander tin no anglais fe te waro ɓekel no suka suɓiidin te xetiid fo ten yeta a xotiidan yeda moof na cunga fop oxe nana a cuñunga kana mbaka yifuma coɗini a cuñunga kene o maada wara ref manda fokum ɗeet bo an ma cuñunga ke mbaru fo ndax o maado xama gare de ka lulet yama garanga yino an din ta lul wiin xa espion da ngara ɗeet ba nga aye commando fa maako ximen da numtu won ndang a ngara leyne a cuñunga ke de i mbaga ngo ɓis bo maada mbakta to o maado xama to wana no feeta ndefu mbaade yo waaja ñox ke bug ona dal warano waago jeg xaye yaam wana saqeyo bonax saqeyo dar i anda ye koy oxe andoona ye mat ko soɓin ta toilette a moof o waaj bo xen no waaj le moƴna xen na ñoq xendano bo xen soɓin a o xaaga mat wax deg o ñoxoranga fo ten roga dimle a ngiran tigi xano maafin yaakaar fene koy Lat Joor a jegu nda roog jaɓee de roog jaɓee nda koy in way njoka a njal a paax o fog a Mbadiok a Ndosa Mbadiok njoka den a njal a paax a mbi'ayo ngoor moƴa ɓaat koy we simena Diop andoona ye oxu yoqna fo tig a o mo'nanga no tooñ o yoqanga fo tig mo'nin o feetola feet kat ka lay ke na ndetara mo'tu to kaga dale nuun yaam xaye nu ndodogu paar nuun ta ref paar Saliou Sène a Ndosa Mbadiok Saliou Sène koy oxu andoona o andin fa Simong Sène yaam ten na fakanan ya ta refa o riko deɓ Simong a saqun bo mene ta reta bo ndod para daabin maaga i yongu xaye fa den ta ref o xew cosaan a ref o xew aada la andoona ye wax deg kelfa ke fop a maadidan we mbidna mene fop a maadan ta ref ndod no ngas nda koy ndod ne in way nqeɗana a Saliou Sène yasam a toqale yelef yaam paar koy refe tig caaxaan koy o nombo cosaanolo on wa jeg na solo i kon koy in way njoka na njal a paax njoka a njalit a Simong Sène fe andoona ye danaka ten geen wutiye fop waaw den fa kela ke maayay comme ne da laytan nene Djiby Kama yiin Mamadou Faye yiin a fogole ne fop in way joka den a njal na kene ke den geenuna xaye a Mbadiok ta refa kene cegu solo no ka jofna no ndod ne na Saliou Sène dode na paar kon koy fogole andame i ndakwid ka no émission ne ye andoona ye Lat Joor a anda ye
Coumba Ndoffene fa maako xa maaga to anda ye mat mu da ngetna a Salmakoor a kawaama yaam Coumba Ndoffene ba inwa dignitaire a yoonta kelfa maak a yoonta to kelfa kene mayu teen a Salmakoor a ndefa kon koy a jega occasion na andoona ye ñofkatiran o jeg yaam famille fa a sinig ñoxor fa den koy kene mat yifum ɗaɗiran nda koy comme a jeg occasion na andoona ye mat a sinig mat mbaaje xire ndax no lakas a ndefu o xewale xew ina maaga sax ke moƴna teen o leer daal ten refu yee ndut na sutwoogna yo a jega wa layna ye a Mboye Dieye Thiass a reɗ'u o tew o maak Farba fa maak Farba Ngor Njaay tin sinju mene a ni'tin a xooxum ta layel mbino Ngor ta xaƴ maaga o tew o maakum o tew o maak oxa ñak da mboykin Farba fa maak a na foya o tew o maak xano maada sinig a garta a jega wa layna kene wa taxo maada ret nda yit